Croeso i'r adran Gymraeg. Welcome to the Welsh Department. Pwnc Craidd ym mlwyddyn 10 ac 11 o'r cwrs TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Dyma gymwyster dwyradd sydd yn gyfystyr a 2 TGAU. The Combined Welsh Language and Literature GCSE is a core subject in Year 10 and 11. This is a double award qualification, which is equivalent to 2 GCSEs. Dyma bwnc fydd yn eich helpu ddatblygu amrywiaeth o sgiliau addas a defnyddiol ar gyfer unigolyn dwyieithog yn yr 11th ganrif ar 20. This is a course that will help you to develop a variety of suitable and useful skills as a bilingual individual in the 21st century. Mae'r cwrs TGAU Iaith a Llenyddiaeth yn gwrs medylol sy'n ddi-hain gyda 3 arholiad ysgrifenedig yn werth 60% ar cymwyster. Byddwch yn sefyll arholiadau ysgrifenedig ar nofel gyfoes, ar eich sgiliau darllen ac ysgrifennu, ac ar gasgliad o straeon byrion. The Welsh Language and Literature course is a modular course and is untiered, and there will be 3 written examinations worth 60% of the qualification. You will sit exams on a contemporary novel, on your reading and writing skills, and on a collection of short stories. 5 asesiad i arholiad werth 40% fydd gweddill cymwyster dwyradd hwn. The remaining 40% of this double award qualification will be assessed in 5 non-examination assessments. Bydd asesiadau llafar, sef cyflwyniad unigol a thrafodaeth grŵp. Yn ogystal, byddwch yn astudio testyn gweledol fel ffilm ac yn cynnal trafodaeth grŵp i drafod y plot, cymeriadau a themau. Byddwch hefyd yn astudio casgliad o gerddi mwyn dysgu sut i werthfawrogi eu cynnwys, arddull a neges. Yn olaf, byddwch hefyd yn cael cyfle i ysgrifennu'n greadigol fel rhan o'r gwaith cwrs. There will be oral assessments, an individual presentation and group discussion. You will also study a visual text such as a film, and as a group you will undertake a discussion of the plot, characters and the themes. You will also study a collection of poetry to learn how to appreciate their content, style and messaging. Lastly, you will have the opportunity to write creatively as part of the coursework. Os ydych chi wedi astudio Cymraeg fel ail iaith ym mlynyddoedd 7, 8 a 9, fe byddwch yn astudio TGAU Cymraeg Craidd ym mlwyddyn 10 ac 11. If you've studied Welsh as a second language in years 7, 8 and 9, you will study GCSE Core Cymraeg in years 10 and 11. You will study 3 broad themes of cynefin, identity and culture, and this course will help you develop your speaking and listening skills, your reading and writing skills, as well as your analytical skills. There are 4 units to this course. Unit 1 and Unit 2 are non-examination assessments and focus on your oracy skills, while Unit 3 and 4 are written examinations, which focus on reading and writing. All 4 units are equal to each other, being 25% each. Byddwch yn astudio 2 thema eang, sef cynefin, hunaniaeth a diwylliant, a bydd y cwrs hwn yn eich helpu ddatblygu eich sgiliau siarad a gwrando, eich sgiliau darllen ac ysgrifennu, yn ogystal â'ch sgiliau dadansoddi. Yn uned 1 a 2, fe fyddwch yn ffocysu ar eich sgiliau siarad, ac mae uned 3 a 4 yn gofyn i chi ffocysu ar eich darllen ac ysgrifennu, gyda phob uned yn werth 25%. Gobeithio'ch bod chi wedi cael cibolwg at TGAU Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, neu TGAU Cymraeg Craidd, ac y byddwch yn mwynhau'r gwersi Cymraeg yng nghyfnod allweddol 4. As you can see, GCSE Welsh Language and Literature or GCSE Core Cymraeg offer a varied and interesting choice of modules, which we hope you will enjoy studying at Key Stage 4.